Kiwanang kong du namo ka first batch wow cha sikai hapo karam, Rising and Accelerating MSME Performance das dangi ya ka Executive Course on Electrical Appliance Repairing hag arpaulitri uniu banai hai wagini ki cha sikai to kiwana East wa West Giant Hill District. Hagini ki khatsan sngi wo wan ki arpausan ngut daw yo sikai yo pen plia ye wada tip ki chapang ki tiar gitar wa pen MCAM boarding ka wada pen manda ka Bosco Penar Multi-Purpose Vocational Training Center Juai. Ufada F dahar Principal Bosco Penar hawi ye kelam daban joro wo pen MCAM ye start wadaw yo gini ni dewe mentoy cekiwi yo mensin ye ki le yo boot ki hakaluti wa baha. Dapan celuru le ye ki wacha sikai wo ye sam le ye ki buj wa baha. Nei liong Akash Dipdas SPIU Ram da khanau wa karam to ka wadaw sedang bon ki wi ki jai sikai we ye le ujit da ka won kwa ki we man ko le nei benta waro ki district ke jela yo man ki wada pengkre wo lai ki we wo pen plia le ye sap yong ki yo yarap le open mi ki kharkhana wa khian nei liang e bor ki perbot functional manager DCIC de pen celuru ya ki wechim benta wo man ki wada raikun we wo man ki was scam we mto wo du mensin ki we ladam hoi ki ha ini ki daw ye ki wo jit da ka witawan we hapo karam ilat ko bo le ye ni kam te mto wo du mensin ki Cucu depan celuru wo cim kebu ya kini ke isikai wadai makana ne baha amto ka wawan man ipor we wo kedmu gile wo tho ye start watame ne baha amto ukut duha ini kam tele de MCAM yarap ki ye ki wo wan cakayung krek kam ka DCIC hai wani wan ipor ne liang upitoy Chief Executive Officer MKVIB wanda ongu wadai wa pendep ya kini ke cha sikai daw man ko kaluti nei benta ka menrit wa miat wa bha kam te da ongu wa MCAM bha wa jit ya ka jai sikai wa ka it wa ya to wa ki nei bha embon ki jai sikai wa makana wa e ka chnat yong o ya ka yalang da palai da Father A Harsotun Administrator Bosco Penar wa OS Pale IPO DCIC Juai we da penmanda ka Department of Commerce and Industries ka Sorkar Meghalaya de wa ya kre lang wa ka Bosco Penar Multi-Purpose Vocational Training Center Juai Kwa PMP kami hina udah cinta ni ka training course ni ka short term course di to minot di mau kami stand ma ke classes ka bote to si lenta si sini entrang ba pre di ono ni tu mem ka be bulan po di ono lenta yi be ga so no kau jo like class tidak like present ke classes en ba borsin unta santa lenta da yu cha ya no Pun gini da is the west pun gini na is the west tak biasa iung dah ber iung. Jadi is anda ayo try bisa ini tapi let di program di kelas kli question yang nangkai pun usah pun ini. Kli dan nanti bila mesti auto bila tang yo apa kli. Ham serok. Ma. Terlihat office i kamu ni ke training bo kita dah training terbuat di sedang kaki yang PG ini yang office ye kirap si bon tok ini skim yang ini biu senki ma tela kan dia prinsip di warni office yang ini klipnya dari mandek kita skim kalau kita skim mau coba senki bi galon box subsidi coba lagi dari tabang biar galon ya yang lain membantu office yang ini lagi ada skim yang berlaku subsidi 35%. 35% tak cukup ini yang proyek kosong kita silang. 35% banglit yosan dah ya ikam dah jingrap dah yang luar kan. Mah, saya kira orang ini dah cukup KM yang SMP tak. Ini skim tak. Karena skim kami yang racing resisting of MSB performance yang sedang ya. Apa ini geran? Apa ini skim pun hari ini proses kelima tang direspons yo di baba ni kena ni wan tres wan sia office ni buli yo lagi hari dapat di yo ini so MI yung sen di wa chong he ni wa chong he yi wan sia office ni kelipnya yi daki proses yi daki jingra yo bi po ni reskim dapat di kilo cor yang di yung sen di kalau kita melihat dalam message bahwa MNU scheme bagi free training, mereka lebih yang start, yang tip,
Jadi saya bilang di mau do jurmen di to lagi di training mem bukan review lima to mem to buruk kena to man successful ma mau do jurmen to fail di jadi sekian mana fail di to kita rugi to cuma bro pertai kamu nggak ada fail tapi ini kan boy ya di bang pil ang holo check man pil ang wat feel bi hay wani wala chimbe to te to kam ga jing snai experience ang yama experience kinda experience anda chmat go no check chobi te chbo kam pil lai lai ni process pil nam snyai hatta yibula de wi wan ma yibula de wi la nto ngo ga mi de ga ni da em snyai ba dam to man dah itu gila gila baik ini proses buat cepat ini proses buat so try to in Thai pun tang gen serang ngam aja yo lek tang biha ya pun yo kan pakai ke so le serang dan kan bagi usulau pak so bino man pak so yo lai in Thai pak so sebi yang di so in Thai so memang man so la wila tela wila lain ye ki upa te i office ong i le office ong i training ki skim ko per untuk ni gara untuk astang ya ang i skim lagi lepas bibi ko bitep ye ki wal se office kelitnya panjing arab dan mi jing temu mau le kita mi jing temu yang mau karena kuat so kebet kita lagi kuat tu pagbiu ini wabsia ini jing ini rap ini betai kita lepas jing ram yang ke finance ya ko usaha kita lagi office mereka kita spon program ini kawan kita tangguan ini kan tempat ini chong ai kam training ngada mo kamal lepa sentam ag department of industry tehlan ki lepa sentam haman ki district de meji tigong ki departmental training ki we jing hikai ki hina khnro haman ki district ki training yo fer Tercema ini ni wa ki training hi uman ki jujak to dada kinong hikai start ki hikai Nagawi district Halmidi district tercema wa dada kinong hikai jadi di enam pilihan ukre jadi kami cuba jadi program furniture jadi sana cuki sana miet lalu mereka yang pilihan kena Tuhan kalau pas kita oke berbijak sekolah anda lagi yang pilihan ini begitu kena ada mana begini dua training posisi ni training departmental training yang ini for industry tu apa cisna dia ye usai ikam deki bosen tu bongi kerja macam tu mana tips kerja kaya yo rasa macam penempor dipilih itu cisna mencuatkan keporang tang joy tailoring le arsenal go course furniture making le arsenal go course carpentry le arsenal go course yo sab ai hai punrab arsenal tak to ulai man gasi ematan giwa sa giwa giwan magandam yo sab ai di porgi mana ko ke arsenal mungkin digira ide nah mungkin digira iuso. Macam ni
Tuhan dah start cek mengikai start ki untuk adukat yo hikai kaman krek start haro i kunculur hado wa yoi wa duang bang gerami itu ye yusen kerja makan itu terus sa yo bhai kan itu kunai ni jual deh kan iga training of tailoring wa jual kalau di CIC yo ingin mengikai kan itu start dah jendela sandusan itu tahaman musnah to kami susu sisna nabi ke training tahaman musnah lagi khasan mot kuya training sangat nomor dan lagi musnah yang ki bukan